很高练回来，我想去睡觉了。要现在睡觉啊？对啊，姐姐要打电话来，他要去哪里？要带我去那个。我认为这边有吃啊，没有。还很烫啦。Itu boleh duduk loh. Kita nyampe Dingxi. Kita mau lewat mana? Mau lewat sana apa sana? Kita ada di exit 2 ya. Enggak. Kira ini rusak. Ini nanti kalau suatu saat nanti ada hujan aku bisa pakai. Tadi 做什么太太？是粘在那边而已。我是牛肉丸，去那边中正纪念堂。中正纪念天。还好没有下雨啊。对呀，很好吃的。那有没有肚子饿？要不吃什么东西吗？吃葱油饼而已饱了。吃葱油饼而已饱了。所以要吃番茄。番茄巴拉有没有吃完？没有。你赶快吃啊！哎，芒果。我一样是在我的手、我的脚，我洗很干净，对不对？还是痒。对呀，你也用盐巴洗了。对啊，我现在我的身体有一点点痒这样了，不正常的痒。我洗不干净嘛，我刚才洗比较干净一点，对不对？还是痒，代表什么呢？代表是芒果，是不是？芒果的毒啊。有可能这个芒果的毒很强啦，是不是？不是它很强，有的皮肤。不是太太，在场上卖贵一点那个都没有什么关系，这个比较便宜啊。不是啦。是不是这样？不是啦，有的芒果就是人的身体，像医生说你的皮肤就是不适合吃芒果，吃了它会痒。不是因为这个便宜的芒果。不是啦，便宜。也便宜啊，太太，我一大堆吃100块而已。人家是批发商拿的，当然便宜啊，你外面买没有那么便宜。是这样，应该是也正常是对啊500块，这个肉是500-600块。哪有这么好啊？哦，这个100块了，最好了，1、2、3、4了。哎呦，就是我们的皮肤不好，免疫力不好了，不是皮肤不好了。皮肤不好。Nah kalau senti limian, bukan senti waimen. Nah alhamdulillah habis pulang ya teman-teman, dengan rasa syukur yang teramat sangat. Pulang itu jam 3.20 menit, sekarang jam 3 lebih. Tahu ya? 回来我想去睡觉了。要现在睡觉啊？对啊，姐姐要打电话来。他要去哪里？要带我去那个乐华夜市。那个花园，建国花园。来，那么远？建国花市啊。那他要不要带我？我不要去了。我太太不要去。那为什么？好像很想睡觉。在那边不是夜市啊，看夜市啊。不是啊，花了。那个人很多，不要去。怕下雨了，现在都下雨都很那个了，不稳定。Hujan terus teman-teman seharian. Nah ini jadwal hari Minggu nyonya. Lihat prediksi nomor pendeta. Nah aku masak nasi ya, wis matang. Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu, semangat. Nah ceritanya hari ini teman-teman, hari Minggu. Tadi kita ditraktir sama Mbak Bro. Saya makan bakso, Mbak Bro makan sate kambing, sama
Mbak Sri makan nasi ayam serundeng. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Bro, panjang umur, sehat selalu, seperti itu. Terus, ini ceritanya nyonyaku malam hari teman-teman. Malam hari requestnya itu adalah dumpling kubis ya. Jadi gampang banget makannya. Karena kemarin nggak masak nasi, terus hari ini cuman makan bakso. Tadi aku tuh feeling pengen makan bakso ya, nggak pengen makan nasi. Jadi saya tuh mengikuti kata hati. Ketika hati saya berkata, saya ketika saya pengen makan bakso ya saya makan bakso seperti itu ya. Alhamdulillah. Ini 준비 갈 수 있어요. Nyonya aku tadi tidur ya. Nah, hujan terus teman-teman seharian. Bacang loh. Hai metakan. Sayang ơi. Sợ có trên vô mắt.把壳这个放冰箱，因为太爆也不好。Nah ini dumpling teman-teman. Nah jadi seperti ini. Rasanya kubis katanya, isi kubis seperti. Nah bismillah. Masukkan ya. Top. Biasanya kalau hari Sabtu Minggu ya teman-teman, anak cucu nyonya saya tuh nggak pulang makan karena mereka tidak melakukan aktivitas ke kantor dan sekolah. Jadi biasanya kalau hari Sabtu Minggu mereka itu beli makanan dari luar atau masak sendiri di rumah. Karena kan emak bapaknya di rumah bisa masak sendiri seperti itu. Dumpling itu apa yuk? Dumpling itu makanan yang terbuat dari tepung, dibungkus kayak gitu, dalamnya itu mengandung, ada banyak isian teman-teman. Ada yang rasa udang, ada rasa ayam, ada rasa ini non halal punya. Kebanyakan dumpling yang ada di Taiwan itu non halal. Kalau misalkan majikannya seorang vegetarian yang tidak makan daging, biasanya dalamnya itu sayuran sama tepung. Gampang banget ini. Terus tadi pagi itu nyonyaku makan yang namanya mie ya, mie asin, mienxian. Soalnya kan nggak punya nasi teman-teman, jadi makan mie asin ditambahi gambas. Terus ini saya masak ya, masak nasi. Tapi kebetulan saya nggak punya telur, jadi saya tuh bingung mau makan apa. Nah seperti ini. Aku merasa telur itu banyak menyelamatkan saya ya. Siang kan? 今天对，完了，完了再看一次。搜寻。啊。Masak dumpling ini kisaran setelah air mendidih dicemplungkan itu 8 menit teman-teman. Nanti kalau mengambang ke atas itu berarti mateng, boleh diangkat. Terus makan itu biasanya dicocol sama sambal bawang, cabai sama kecap asin. Gampang cuman kayak gitu. Jadi kalau menurut nyonya itu dalamnya ada sayuran, ada non halal, sama kulitnya itu adalah sebuah karbo seperti itu. Masaknya gampang kok. Nah, wis mateng ya. Oh panas. Nah seperti ini. Tambahin kecap asin, gampang banget. Lah wis mau做辣椒酱那个太太丢掉。没有啊。现在没有丢掉吗？没有啊。昨天就在桌子上。对呀、我没有丢掉啊。昨天我晚上我弄来这边有吃啊。没有。还很烫啊。差不多煮8分钟。好吃吗？我也吃饭。Kita makan nasi ya, pengen makan nasi.
Ini adalah sambal teri kacang bikinanku kemarin itu. Tinggal tambahin nasi ya. Telur nggak punya, apa-apa nggak punya. Ya semangat ini ya. Rasa neko-neko. Seki ae. Wes. Nah, ini saya punya yang lama ya. Sekalian. Seperti ini. Nah, ini makanku ya teman-teman, tinggal dicaruk-caruk seperti nasi goreng. Nasi goreng iwak teri kacang. Sederhana. Saya juga punya sayur pecel rebung. Tambahin aja. Yes. Ini dingin ya, nggak usah dipanasi. Yes. Hayo cara.哦，要加那个，这样可以吃啊？哦，还要加热啊？为什么没有倒下去？这样算了。还有拿汤匙。Khususnya ikan. Nyonya aku kenyang makan ya, alhamdulillah. Sekarang ya waktunya aku makan. Soalnya belum makan nasi, rasanya kayak gimana begitu. Bismillah. Saya tadi berdoa apa enggak? Sudah berdoa ya, tapi tidak terekam. Bismillah.
sambal teri kacangnya itu rasanya manis, asin, gurih. Ada kecium itu daun jeruk sama laos. Pedesnya cuman anget-anget dari cabai gede, nggak yang pedes banget. Terkena pecel, apa ini namanya, rebung. Alhamdulillah ya Allah. Pedasnya kurang memberontak ya. Pedasnya cuma anget-anget. 这个什么？刚才的东西，刚才什么汤？刚才的汤。哦，来，在吃豆腐的这样配什么东西？烩菜锅。哦，完了。Seharusnya malam ini tidak usah makan nasi, makan cukup sekali siang tadi ya. Tapi ya saya tidak kuat ya teman-teman. Saya itu pengen kurus, tapi hobi makan tuh ya apa.
Alhamdulillah ya Allah.